Very good. My name is Tim. I'm an alcoholic. I'm also an addict. Zdravím vás, volám sa Tim, som alkoholik a tiež som závislý. I'm also a member of Al-Anon. A tiež som člen Al-Anon. I've had problems in the S area for 35 years. Mal som problémy aj v S oblasti 35 rokov. And I found a solution with the 12 steps. Našiel som riešenie v 12 rokoch. I can't separate the various programs. Nedokážem nejak separovať alebo rozdeliť tie jednotlivé programy. I can't remember where half of the information came from. Neviem, že odkiaľ polovica tých informácií prišla. So you will get a mess of AA information, Al-Anon information, other information. Takže dostanete taký mix AA informácií, Al-Anon informácií a ostatných. And not just a mix, but a messy mix. Ale taký neporiadok, alebo taký miešaný mix. Neporiadok, very good. You see, this is one long Slovak lesson for me. Viete, toto je pre mňa jedna veľká lekcia slovenčiny. If something I say is helpful, I'm very happy. Keď niečo z toho, čo poviem, niekomu pomôže, budem veľmi rád. If what I say is not helpful, ak niečo, čo poviem, nie je nápomocné, then write an inventory and read it to your sponsor. Tak si napíšte inventúru a prečítajte ju svojmu sponzorovi. Because I know you don't have any resentments in Slovakia. Pretože viem, že na Slovensku nemáte žiadne resentimenty. So I'm here to give you some new ones. Som tu preto, aby som vám dal nejaké nové. Can I just ask, how many of you have been to a retreat before? Iba by som sa chcel spýtať, že koľkí z vás už boli na takomto nejakom workshope? Okay. And how many have been to a convention or a conference? A ktorí boli na nejakom zjazde? Okay, my experience is they are very different things. Moja skúsenosť je, že sú to veľmi odlišné veci. Retreats are for a small number of people, which allow people to get to know each other. Workshopy sú pre malé skupiny ľudí, kde sa ľudia medzi sebou spoznajú. And the English word retreat means to go backwards from something. A anglické slovo obnova, alebo teda sa to tak je ako keby, že sa vrátiš k niečomu. Význam toho slova. So it means going back away from ordinary everyday life. Že znamená to odísť preč zo svojho bežného života. And if you discover that you are suddenly exhausted, a keď si zrazu objavíte, že ste veľmi unavení, and you can't face being in every session, a nedokážete byť na každej z týchto sedení, it's okay to go and sleep instead. Je to v poriadku odísť a ísť si láhnuť a pospať si. You're not wasting your time by napping. Nestrácate čas tým, že si láhnete a oddychnete. Maybe the most important thing this weekend is talking to each other. Možno tá najdôležitejšia vec cez tento víkend je, že budeme sa rozprávať medzi sebou. Maybe the most important thing is creating new relationships or finding a new sponsor. Možno tá najdôležitejšia vec je vytvoriť nové vzťahy alebo nájsť si nového sponzora. If you find a new sponsor, get their agreement first before you tell the old sponsor. Keď si nájdete nového sponzora, tak dostaňte najskôr povolenie od svojho starého sponzora, že máte na... Or you could end up with no sponsor. Najprv sa dohodnite s novým sponzorom. Okay, I turn it around. Okay. Najprv sa dohodnite s novým sponzorom a potom si ukončíte. Hej, aby ste neostali bez sponzora. Very good. Very good. So some people wrote some questions before the retreat. Takže pre touto obnovou niektorí ľudia vlastne napísali pár otázok. And I think Paolo is giving people the opportunity to ask questions during the course of the weekend.
A budete mať vlastne príležitosť sa pýtať otázky počas tohto víkendu. And this is the opportunity for you to ask the questions you can't ask anywhere else or don't want to ask anywhere else. A toto je príležitosť vlastne, kedy sa môžete opýtať otázky, ktoré sa nemôžete opýtať nikde inde. And you can ask me anything. Môžete sa ma opýtať úplne čokoľvek. And I can say anything because I might never see any of you ever again. Môžem čokoľvek odpovedať, pretože niektorých z vás už možno nikdy v živote neuvidím. So I give different answers. I say different things on retreats than I do in my home group. Takže na takýchto obnovách viem povedať rôzne odpovede, iné ako hovorím vo svojej domácej skupine. If you don't want to ask a question publicly, I think you can write questions down or you can come and find me and ask a question for me to discuss. Ak sa nechcete verejne opýtať otázku, tak môžete použiť náš Ask It Basket, ktorý je tam a napísať, alebo môžete sa spýtať osobne. And you need to find a better Slovak phrase for Ask It Basket. Musím nájsť lepší výraz pre Ask It Basket, teda košíček na otázky. Very good. Okay, so the first, I see I'm enjoying myself already. This is a good sign. Vidíte, už mám z toho radosť, tak to je dobré znamenie. And as long as I enjoy myself, I'm happy. Keď si to užívam, tak som šťastný. So the first question is, how do you get to a state where you are perfectly willing to go to any length? How do you get to a state where you are perfectly willing to go to any length? Že prvá otázka je, ako sa dostaneš do stavu, že si úplne ochotný zájsť akokoľvek ďaleko. And the second question, which is connected, is where to find motivation. Druhá otázka je, kde nájdeš motiváciu? To stop obsessing with addiction. Aby si prestal obsesovať nad závislosťou. And do the steps instead. A robil namiesto toho kroky. And there's a third question, which I presume means surrender. Vzdanie sa. Okay, very good. So the answer to the first two is the second. Takže odpoveď na tie prvé dve je tá ďalšia otázka. Vzdanie sa. So what I'm going to share is how I can only really talk about myself with authority. Takže to, čo pozdielam, je, čo som ja a vlastne ja môžem zdieľať iba o sebe s nejakou autoritou. Because I was the only person who was there. Pretože som bol jediná osoba, ktorá tam bola prítomná. None of you were witnesses to my past. Nikto ste neboli svedkami mojej minulosti. I think. Myslím. My drinking lasted from around 1989 to 1993. Moje pitie trvalo od približne 89. po 93. My misbehavior with sex started in 1985. Moje bad behavior. Problémy alebo zlé správanie v sexualite začalo v 89. Now, 85. Some of your friends need Essanon, although it's helpful. We have to wait till the weekend is over so they continue to spot errors during the weekend. After that, they can recover. Takže niektorí priatelia potrebujú Essanon. So it was alcohol which got my attention first. That was the thing that was killing me in 1993. Že bol to alkohol, ktorý najskôr tú moju pozornosť zobral a vlastne ten ma dostal v 93. The realization I had problems in the area of sex and romance and relationships came later. Uvedomenie, že mám problémy so sexom, romantikou a vzťahmi prišlo neskôr. Alcohol died a quick death in me.
Alkohol vo mne zomrel rýchlu smrť. The problems with sex, romance, and relationships died very slowly. Problémy so sexom, romantikou a vzťahmi umreli veľmi pomaly. And I think maybe they're not dead, they're sleeping A myslím si, že možno nie sú mŕtve, ale iba spia. with one eye open. S jedným okom otvoreným. A friend of mine has been sober since 1976. Jeden môj priateľ, ktorý je triezvy od 76. And his sponsor would say that our character defects are removed, but they're not removed far. Povedal, že charakterové vady sú odstránené, ale nie sú odstránené ďaleko. With alcohol and drugs, which are obviously not necessary for the human body, S alkoholom a drogami, ktoré sú zrejme, samozrejme nie nevyhnutné pre telo, it's possible to just cut them out completely. je to jednoduché ich jednoducho urezať. In my experience, the areas of sex, romance, relationships, food A v mojej skúsenosti problémy so sexom, romantikou, vzťahmi a jedlom are in a different area because they involve ordinary areas of life. sú ako keby v inej oblasti, pretože sú to bežné životné súčasti. And those areas of life have to continue one way or another. A tieto musia v nejakej miere pokračovať. Even if one becomes celibate, Aj keď niekto je v celibáte, the mind still continues to work. mysel stále pokračuje. And so my experience in the S area is an ongoing experience. Takže moja skúsenosť to je S oblasti je taká pretrvávajúca skúsenosť. But I want to come back to this question of why I became ready to go to any lengths. Ale chcem sa vrátiť k tej otázke, že ako som sa stal pripravený zajsť akokoľvek ďaleko. I wish the answer was that I had a spiritual awakening before I came to AA. Chcel by som, aby tá odpoveď bola, že som mal duchovné prebudenie predtým, ako som prišiel do AA. The real answer is I ran out of money. Skutočná odpoveď je, že mi došli prachy. I had nowhere to buy alcohol. Nemal som si kde kúpiť alkohol. There was no one left in my life. Nikto v mojom živote nezostal. There was no one to get alcohol from. Od nikoho som si nemohol alkohol zobrať. There was one bottle left. That was it. Bola tam už iba jedna fľaška a to je všetko. Now, I think God came into my life at that moment. A myslím si, že v tom momente Boh prišiel do mojho života. I'd never sought help for alcohol before that point. Pred tým bodom som nikdy nehľadal pomoc s alkoholom. But on that morning, I found a Yellow Pages. Do you know what a Yellow Pages? I found a Yellow Pages. Ale v to ráno som našiel zlaté stránky, I looked up the word alcohol. našiel som slovíčko alkohol, I found the phrase Alcoholics Anonymous. našiel som frázu anonymní alkoholici And I called. a zavolal som. That day was not the day of my last drink. Ten deň nebol deň môjho posledného drinku. I loved Alcoholics Anonymous from the first day, Od prvého dňa som miloval to spoločenstvo anonymných alkoholikov, but I did not need your stupid program. ale nepotreboval som váš sprostý program. It was obviously irrelevant to me because it referred to God. Samozrejme to pre mňa bolo irelevantné, pretože to zahrňalo Boha. And although I've been sober for 30 years, Aj keď som triezvy 30 rokov, I think I'm still fighting the program myslím si, že stále bojujem s programom. because I hope one day I'm going to lose Pretože dúfam, že jedného dňa prehrám. and the program will finally totally win. A program konečne úplne nado mnou vyhrá. There has never been a point where I now understand everything and everything is good. Nikdy nebol nejaký point v mojom živote, kedy už všetkomu rozumiem a všetko je dobré.
My life is amazing today. Môj život je dnes úžasný. What's the adjective for amazing? Úžasný. Because in Russian, ужасный is awful. Ужас is horror. Yeah, It's просто ужас. V ruštine znamená opak. Maybe it's both. Maybe it's both. Who knows? Ask the people I live with. They will give you a much clearer. Opýtajte sa. Možno je to obidvoje. Opýtajte sa ľudí, s ktorými žijem a povedia vám niečo jasnejšie. But I wake up every morning and it is as though the pieces of my mind have been thrown around the room. A ja sa zobudím každé ráno a je to ako keby sa časti môjho mozgu rozleteli po celej izbe. And I have to go and find them and put them back together. A musím ich nájsť a poskladať späť dokopy. And it's like a jigsaw puzzle. Je to ako pucle? Except the picture on the box is different every day. Na rozdiel od toho, že ten obrázok na krabici je každý deň iný. I cannot do the same thing every day. Nemôžem robiť tie isté veci každý deň. I hear people in AA who do the same thing with their program every day. Počujem od ľudí v AA, že niektorí robia tie isté veci každý deň. And I say hello and walk straight past them. Poviem im čaute a idem rovno popri nich preč. They have nothing to offer me. Nemajú mi čo ponúknuť. Something a friend of mine says is, you want a sponsor who has a really hard time with life. Niekto povedal, že chceš sponzora, ktorý mal naozaj ťažký život. Because when you have a really hard time with life, pretože aj keď ty budeš mať ťažký život, then you have someone to go to that has relevant experience. Môžeš ísť za niekým, kto má relevantné skúsenosti alebo dostačujúce skúsenosti. From last week, not 10 years ago. Za posledný týždeň, nie 10 rokov dozadu. So my program is a constant fight between my higher self and my lower self. Takže môj program je neustály boj medzi mojím nižším ja a vyšším ja. I want to go back to this question. I'll do the second question first. Chcem sa vrátiť k tej otázke, najprv spravím druhú otázku. Where to find the motivation to stop obsessing with addiction? Kde nájsť motiváciu, aby som prestal obsesovať o závislosti? Addiction has 3 phases. Závislosť má 3 fázy. In my experience. Z mojej skúsenosti. Phase 1 is the fun phase. Zábavná fáza. The second phase is fun plus problems. Druhá fáza je zábava plus problémy. The third phase is problems. Tretia fáza sú problémy. And when I was in the problems phase for long enough, keď som bol dostatočne dlho v tej fáze problémy, after I came to AA, potom ako som prišiel do AA, then I was willing to do what I was told by people in AA. Potom som bol ochotný robiť to, čo mi povedali ľudia v AA. And I had a very concrete situation which forced me to work the steps. Mal som veľmi konkrétnu situáciu, ktorá ma donútila vlastne pracovať na kroku. Okay. My acting out with sex is very, very similar to my relationship with alcohol. Moje acting outovanie v sexuálnej oblasti je veľmi podobné ako v mojom vzťahu k alkoholu. Acting outovanie. Yes. Very good. So maybe because I know some people will be in AA as well, but the pattern I think is very, very similar between the two addictions. Viem, že niektorí ľudia budú EVA, ale ten vzorec je veľmi, veľmi podobný medzi tými dvoma závislostiami. So the last day I drank was the 24th of July 1993. Takže posledný deň, keď som sa napil, bol 24. júl 93. I woke up in the morning, a member of AA. Zobudil som sa ráno, člen AA.
I was happy. Bol som šťastný, I was looking forward to going to 3 AA meetings. tešil som sa, že pôjdem na 3 AA meetingy. I read some AA literature on the train to the meeting. Cestou na meeting som si prečítal nejakú AA literatúru. I shared beautifully at the meeting. Na meetingu som krásne pozdielal. I left the meeting. Odišiel som z toho meetingu. And I thought, I'm going to have a drink now. A pomyslel som si, teraz si dám drink. So I had a drink. Tak som si dal drink. Thinking, I probably shouldn't be having a drink. Mysliaci, pravdepodobne by som si nemal teraz dávať pohárik. But now I've started, I might as well continue. Ale už som začal, tak by som mohol aj pokračovať. And I didn't decide to drink that day. A nerozhodol som sa v ten deň piť. My brain informed me that I was going to drink. Môj mozog ma informoval, že pôjdem piť. And I realized I could fight it and have a horrible time. A uvedomoval som si, že môžem s tým bojovať a cítiť sa hrozne. Or I could give in and have a nice time. Alebo sa môžem poddať a mať príjemný čas. But I was going to drink. Ale napijem sa. And I got drunk, I got run over, I got arrested. Opil som sa, prešlo ma auto a bol som zatknutý. I realized if I was drinking, I couldn't show up to my job. Uvedomil som si, že keď budem piť, tak sa nemôžem ukázať v práci. If I couldn't show up to my job, I couldn't earn any money. Ak sa nedokážem ukázať v práci, tak nezarobím žiadne peniaze. I wouldn't be able to drink anyway. Aj tak by som potom nemohol piť. Because I had no money. Pretože nemám peniaze. And worse, I would have to live with my parents. Ešte horšie budem musieť žiť s mojimi rodičmi. Who lived 150 miles from London. Ktorí žili 150 míl od Londýna. And there were no meetings. Kde neboli žiadne meetingy. And obviously no internet. A žiadny internet. And so I was forced by circumstances tými okolnostiami som bol donútený to try the one thing vyskúšať jednu vec, that I had never tried in AA. Ktorú som predtým nikdy v AA nevyskúšal. In those 6 months I had been attending meetings. Za tých 6 mesiacov, čo som navštevoval meetingy. Which was to do precisely what a sponsor told me to do. A to bolo urobiť presne to, čo mi hovorí sponzor, aby som robil. During those 6 months, počas tých 6 mesiacov, 4 of those months were in St. Petersburg. 4 z tých mesiacov boli v St. Petersburgu. Don't ask why I was in St. Petersburg. Nepýtajte sa, prečo som bol v St. Petersburgu. But I was. Ale bol som and I went to some AA in St. Petersburg and got a sponsor. Chodil som do AA v St. Petersburgu a našiel si tam sponzora. And I was the best sponsee she had ever had. A bol som najlepší sponzi, akého mala. Until I wasn't. Až kým som nebol. I did exactly what she asked me to do. Robil som presne to, čo mi povedala, aby som robil. If I thought it was a good idea. Keď som si ja myslel, že je to dobrý nápad. So I wasn't doing what she told me to do. Takže nerobil som to, čo mi ona povedala, aby som robil. I was doing what I thought was best. Robil som to, čo som si myslel, že je najlepšie. But it looked like I was following someone else's instructions. Ale vyzeralo to, že nasledujem niekoho iné inštrukcie. As soon as I disagreed with her instructions, ako náhle som nesúhlasil s inštrukciami, I came up with my own plan and followed my own plan. Prišiel som s vlastným plánom a ten som aj nasledoval. This is why I'm very suspicious of sponsees that do everything I tell them to do. Preto som veľmi podozrivý na sponzích, ktorí povedia, že robia všetko, čo som im povedal. Alebo vyzerajú, že robia všetko, čo som im povedal. Without complaint. Bez akéhokoľvek sťažovania. When they complain, I know they're being honest. Keď sa sťažujú, tak viem, že sú úprimní. When they're like good students at school, keď sú ako takí dobrí študenti v škole, I'm waiting for the drink. I'm waiting for them to drink. Čakám, kým sa napijú.
So with my first real sponsor, Doug, Takže môj prvý skutočný sponzor, Doug, I made it very clear to him I didn't like what he was saying. veľmi jasne som mu povedal, že sa mi nepáči, čo hovorí. I didn't agree with most of it, S väčšinou som nesúhlasil, but I was going to do it anyway. ale napriek tomu to urobím. And I was not happy in my first year. V prvom roku som nebol veľmi šťastný. I was happier than in the last year of my drinking, Bol som šťastnejší ako ten posledný rok pitia, but my family is very unwell, ale moja rodina sa nemá moc dobre, mentally and spiritually. mentálne a duchovne. And so the problems I had were not going to be solved in the first year of recovery. Takže problémy, ktoré som mal, neboli vyriešené v prvom roku môjho uzdravovania. The journey to solving those was going to start. Cesta k tomu vyriešeniu tých problémov začala. And lots of things improved over the first 5 years. A mnoho z tých vecí sa zlepšovalo prvých 5 rokov. But there are some things which had to wait 10, 15, 20, 25 years. Ale boli veci, ktoré museli počkať 5, 10, 15, 20 rokov. But it's worth it because the whole time things are improving. Ale stojí to za to, lebo počas celého toho obdobia sa tie veci zlepšujú. The motivation to, as it says, stop obsessing with addiction and do the steps instead. Takže tá motivácia, ako prestať s obsesovaním o závislosti a začať pracovať na krokoch, was, as I say, initially it was these external circumstances. a ako som hovoril na začiatku, to boli tieto externé okolnosti. But as soon as I started to do everything I was told, Ale ako náhle som začal robiť to, čo mi povedali, I immediately saw my own progress compared to people who weren't doing that. I hneď som videl progres v porovnaní s ľuďmi, ktorí to nerobili. Hope came after the point that I started to do the program. Nádej prišla potom, ako som začal robiť tie veci. If you wait for hope before you start taking the action, it may never come. Keď čakáte na nádej pred tým, ako začnete robiť tie akcie, nikdy nemusí prísť. It's like with old bicycles where you have to pedal for the light at the front to come on. Je to ako na tých starých bicykloch, kde musíte pedálovať, aby to svetlo vpredu zasvietilo. Or in a village with a well where you have to pump the water. Alebo v dedine, kde je studňa, kde musíte napumpovať vodu. And you pump and pump and pump, and then 2 minutes later the water starts to come. Pumpuješ a za 2 minúty ti potečie voda. People think the program is like a bath where you turn the tap on and the water comes out straight away. Ľudia si myslia, že program je ako vaňa, kde si pustíš teplú vodu a hneď ti natečie. And unfortunately, it's not. A bohužiaľ to tak nie je. What I had to do was to take action, and then I woke up and realized things were getting better. Čo som musel robiť je urobiť akciu a potom počkať, kým príde výsledok. There are other elements to the end of my drinking, the beginning of my recovery I want to talk about. Sú iné elementy tej mojej cesty k uzdravovaniu, o ktorých chcem hovoriť. I've talked about the 3 phases of fun plus problems. Hovoril som o tých 3 fázach. Zábava plus problémy a problémy. And in the problems phase, what is interesting is that I continued to drink even though alcohol had stopped working. Čo je zaujímavé, že v tej fáze problémy som pokračoval v pití napriek tomu, že to prestalo fungovať. Thinking there must be something wrong with what I'm drinking, where I'm drinking, how I'm drinking. Mysliac si, že je problém s tým, že čo pijem, kedy pijem a kde to pijem. Thinking there must be fun and joy and happiness inside there somewhere. Že niekde tam vnútri pravdepodobne musí byť tá zábava a šťastie, tam niekde vnútri.
There was an experiment they did many years ago with rats in cages. Niekoľko rokov dozadu vlastne robili experiment s myšami, where they put water with cocaine in the water. Kde urobili, že zmiešali vodu s kokainom. And the rats had a little pedal that they could press. A tie potkany mali taký pedál, ktorý mohli stláčať. And when they pressed on the pedal, they would get the water with the cocaine. A keď stlačili ten pedál, dostali vodu s kokainom. And I think they also had the opportunity just to have water. A mali tiež príležitosť piť iba obyčajnú vodu. But they learned to press the pedal for the cocaine. Ale naučili sa stláčať ten pedál na kokain. And at some point they turned off the cocaine. A v nejakom bode odtiaľ odstránili kokain. And they carried on pressing the pedal. A oni pokračovali v tom stláčaní toho pedálu. And eventually they curled up and died. A nakoniec sa iba schúlili a umreli. Even though they had water available. Napriek tomu, že mali dostupnú vodu. Because there was nothing worth living for. Pretože už nebolo prečo žiť. And the reason I gave up, or alcohol gave up me, maybe alcohol gave up me, then I gave up alcohol. Možno skôr alkohol sa vzdal mňa, ako ja som sa vzdal alkoholu. Dôvod? No, sorry. I just wanted to die at that point. V tom momente som jednoducho chcel umrieť. And that was the best position for me to be in. A to bolo pre mňa najlepšia pozícia, v akej som sa v tom čase mohol nachádzať. Because I'd given up on the whole way I had been living. Pretože som sa vzdal úplne kompletne toho spôsobu, akým som predtým žil. And when you've got nothing to lose, then you're willing to take action. A keď nemáš čo stratiť, tak si ochotný spraviť akciu. Because the action can't cost you anything. Pretože tá akcia ťa nič nestojí. And people said to me, just don't you can kill yourself tomorrow, just don't do it today. A ľudia mi vraveli, môžeš sa zabiť zajtra, ale dneska to neurob. In the meantime, make tea. A medzičasom sprav čaj. Write a gratitude list. Napíš si zoznam vďačnosti. And commit suicide tomorrow. A spáchaj samovraždu zajtra. And I said, very good, yes, I'll do that. A povedal som, OK, super, spravím to. Over the years, over the first 10 years in particular in AA, I discovered that my behavior with sex, with relationships was very like my behavior with alcohol. Počas tých prvých 10 rokov uzdravovania som objavil, že moje správanie v sexuálnej oblasti je veľmi podobné ako v tej oblasti s alkoholom. And I had to get to a point where I thought, I'm never going to make this work. A musel som prísť do bodu, kedy som si povedal, že toto nikdy fungovať nebude jednoducho. That I'm built differently than other people. Že som poskladaný inak ako ostatní ľudia. With drink and drugs, the problem is, let me think for a moment. If I need this much to be okay, keď potrebujem toľko veľa, aby som bol v poriadku, yet this amount will cause intolerable problems. Keď toľko spôsobí netolerovateľné problémy alebo neskutočné problémy. He gets it. The amount that I needed was way beyond what my life could handle. To, čo som potreboval, bolo vlastne oveľa viac, ako ten môj život dokázal zvládnuť. So the relationship between the benefit and the problems, the benefit and the consequences changed over time. Takže ten rozdiel medzi benefitmi a konsekvenciami sa v čase vyvíjal. So at the beginning of my drinking, at the beginning of my sexual acting out,
Takže na začiatku môjho pitia a sexuálneho outovania a small amount would be sufficient to blow my mind. Malé množstvo bolo dostatočné, aby mi to odpálilo dekel. Blow the roof off, very good. That's what it means. With no consequences. So žiadnymi následkami. At the end of my drinking and at the end of my acting out with sex and with romance and related relationships, ale na konci vlastne toho pitia, toho správania v sexuálnej oblasti, romantike a vzťahov, I would get into horrible problems way before the fun even started. Dostal som sa do neskutočných problémov ešte predtým, ako tá zábava vôbec začala. And in the big book of Alcoholics Anonymous, a vo veľkej knihe anonymných alkoholikov Dr. Silkworth talks about an allergy to alcohol. Dr. Silkworth hovorí o alergii na alkohol. Which means an increasing sensitivity to it. Čo znamená zvýšenú citlivosť na ňu. I was at an AA event about 15 years ago. Bol som na jednej AA udalosti asi 15 rokov dozadu. And a friend of mine walked into the room and sneezed. A jeden môj priateľ vošiel do miestnosti a kýchol si. And he said, a dog has been in here. No one warned me there'd be a dog. A povedal, bol tu pes. Nikto mi nepovedal, že tu bude pes. And he walked straight out. A hneď odišiel. Because he's allergic to dogs. Pretože je alergický na psov. There wasn't a dog in the room, but there had been a dog in the room 10 minutes earlier. Nebol vtedy v tej miestnosti pes, ale bol tam 10 minút predtým. And he was absolutely right. Mal pravdu. And that was my relationship with those areas at the end, with alcohol, with sex, with romantic obsession. Even tiny quantities would be enough to destroy me for days. A to bolo presne môj stav, ktorý som mal v tých oblastiach alkoholu, sexuality, vzťahov. A keď som mal iba také malé množstvo, tak ma to úplne rozhodilo. And the game was over. A hra sa skončila. However, what I needed was hope that there was a different way to live. Ale čo som potreboval, bola nádej, že existuje iný spôsob, ktorým môžem žiť. With AA, which is a very large organization, hope is easy. AA, ktorá je obrovská organizácia, tá nádej je celkom jednoduchá. With the areas of sex and romantic obsession, v tých oblastiach sexu a romantickej obsesie, everything in society tells you that that behavior is normal and acceptable. Všetci v spoločnosti vravia, že toto správanie je normálne a akceptovateľné. And that if you don't engage in that behavior, you're missing out on the most important parts of life. A keď sa do toho nezapájaš, tak prichádzaš o tie najdôležitejšie časti svojho života. Now, I gather from my new Slovak friends that there are a few Catholics in Slovakia. Od mojich nových priateľov na Slovensku som sa dozvedel, že je tu že na Slovensku je veľa katolíkov. So there is a little bit of consciousness in society that people can live a different way. Takže je tu ako keby vedomie, že v spoločnosti, že ľudia môžu žiť aj iným spôsobom života. In London, it's a very different matter. V Londýne to je veľmi odlišná situácia. The Catholic world exists, but it is quite separate in my experience from a lot of what one encounters on a daily basis. Existuje tam
katolicizmus, ale je taký odlišný od toho, ako v inej časti sveta. And one simply does not hear, for instance, the standard Catholic teaching on sex. A jednoducho nepočuť tam to klasické katolické učenie o sexe. Now, I'm not saying that the SA definition of sobriety is the same as the Catholic approach. Nehovorím o tom, že SA definícia triezvosti je rovnaká ako ten prístup katolíkov. But there is a resemblance. Ale je tam na nejakom leveli podoba. It's very easy in London to go through life and never have those modern views about sex and romance challenged. Je veľmi jednoduché žiť v Londýne a prejsť celý život bez toho, že by vôbec človek bol konfrontovaný vlastne s tým jeho moderným pohľadom na sexualitu. And even in the world of recovery in AA, a dokonca i vo svete uzdravovania, napríklad uzdravovania v AA. Now, I don't want to be rude about anyone in particular, but there is a range of experiences with sex, shall we say. Nechcem byť akože drzý, ale ani nemyslím vlastne nikoho konkrétneho, ale môžu byť rôzne skúsenosti a v oblasti tej sexuality. Smartphone connected. Very good. Okay. Claire, can I ask, can you hear us all right? Yes, Very yes. good. Okay. Just checking that you're all fine. Within AA in London, one commonly encounters the idea that you can do whatever you want sexually and romantically with no consequences as long as you're sober and it's consensual. Takže bežne v AA v Londýne človek sa stretne s myšlienkou, že v oblasti sexu a vzťahov môžeš robiť úplne čokoľvek, pokiaľ si triezvy. A bez toho, že by to malo nejaké následky. Now that may be true for the majority of people. Pre väčšinu ľudí to možno môže byť pravda. But I didn't realize I am not like those people. Ale ja som si neuvedomoval, že nie som ako tí ostatní. In the same way that I can't control and enjoy my alcoholic drinking, v podobnom smere, ako ja si nemôžem užívať moje alkoholické pitie, I can't control and enjoy the bad behavior in those areas. Takisto nemôžem kontrolovať a užívať si svoje správanie v týchto oblastiach. But over the years, I occasionally heard different voices. Ale počas tých rokov som priebežne počul rôzne hlasy. I remember in 1998, I asked an AA friend of mine who was celibate where the energy went. V 98. si pamätám, že som sa spýtal jedného priateľa, ktorý bol v celibáte, že kam šla tá energia. Now, I'm not saying that celibacy is the aim here, just to be clear. Nehovorím, že celibát je ten cieľ tu aby sme boli na jasnom. But what he said was it turns into creativity. Ale čo mi povedal je, že sa to prejaví v kreativite. And he was an extremely creative person. A bol skutočne veľmi kreatívny človek. I also talked to an Anglican priest about 12 years ago.
Sorry, come again. So I also talked to an Anglican priest about 12 years ago. Ešte som hovoril s jedným anglikánskym kňazom asi 12 rokov dozadu. And I asked him, because he would know many people who were celibate for various reasons. A on poznal mnohých ľudí, ktorí boli vlastne v celibáte z rôznych dôvodov. And I said, is it your experience and their experience that you're able to live a healthy life without any sexual behavior at all? A spýtal som sa, je to tvoja a ich skúsenosť, že dokážete žiť vlastne bez akéhokoľvek sexuálneho správania? And he laughed and he said, of course. Zasmial sa a povedal, samozrejme. And what I learned from those situations and from people I knew in committed relationships. Čo som sa naučil z tých situácií a ešte od ľudí, ktorých poznám a sú v vzťahoch so záväzkom. That there were options available to me. Že boli pre mňa nejaké možnosti. Whether it was going to be celibacy or sex within a committed relationship. Či už to bude celibát, alebo vo vzťahu so záväzkom. But there was a way out which was different than I'd been taught my whole life. Ale bola cesta von, ktorá bola iná ako to, čo mi bolo vštepované celý môj život. And that I needn't impose this on anyone else. A že to nemusím na nikoho iného natláčať tieto moje myšlienky. Or judge what anyone else does is immoral. Alebo posudzovať, že čokoľvek čo iní robia je nemorálne. But it gave me permission to look at narrowing my sexual experience. Ale dalo mi to priestor sa vlastne pozrieť na to, ako zúžiť moju sexuálnu skúsenosť. Without feeling I was losing out on anything. Bez toho, aby som mal pocit, že o čokoľvek prichádzam. And my experience was exactly the same as my friend Stevens from 25 years ago. A moja skúsenosť bola presne taká istá ako môjho priateľa Stevena spred 25 rokov. That when the acting out stopped, the creativity started. Keď prestalo to správanie, tak kreativita začala. And self-respect returned. A vrátil sa rešpekt samého seba. Because the whole time with the acting out, I had to tell myself that I was acting under my own free will. Pretože celý čas počas toho acting outovania som si musel hovoriť, že to robím z mojej vlastnej vôle. But I knew at a profound level I had no more choice about it than I did about alcohol. Ale na tej základnej báze som vedel, že nemám, že inak. Sorry. Oh, I've forgotten what I said. Okay. I would say I had no more choice about the acting out than I did about alcohol. Že som už nemal na výber tak ako pri alkohole. And so the bad news is that I had to allow my mind to become very dark indeed. A zlá správa je, že musel som nechať moju myseľ, aby sa stala veľmi temnou. I had to allow myself to despair of how I had been living. Musel som si dovoliť zúfať nad tým, akým spôsobom som žil. And from out of that darkness, new possibilities arose. Tej tmy vzýšli nové možnosti. Can I ask at this point if anyone has any questions? Chcel by som sa v tomto bode spýtať, či má niekto nejaké otázky. Where did you find fellowship? I mean, was you as fellowship at that time then? Or? I'll take that question in a moment. There's another question over here as well. Why have you been in St. Petersburg? It was just a joke. I'll tell you about that afterwards. The people in St. Petersburg asked themselves the same question. So ľudia v St. Petersburgu sa pýtali tú istú otázku. Okay, so in the AA program, AA programe,
in the step 4, we cover 3 areas. V kroku 4 sa pokrývajú 3 oblasti. Resentments plus associated behaviors. Resentimenty a pridružené správania. Resentimenti. So until the French gave you the word, there were no resentments in Slovakia. No, very good, very good. It's anger. But, it's a different thing though, isn't it? Okay. Yeah. So there's resentments and behaviors. There's fear. Je tam strach. And there is, which is even better because it's kind of terror, isn't it? In Russian, strach is terror. But here it's just all fear is terror in Slovakia. Každý strach je teror. And then there's the sex inventory. A potom je tam inventúra sexu. And so I was confronted with my sexual behavior in my first year in recovery. Že v mojom prvom roku v uzdravovaní som bol konfrontovaný s tou sexuálnou oblasťou. And I continued to do inventories over the years. A pokračoval som v robení inventúr počas rokov. And certainly the behavior which harmed other people stopped very quickly in AA. A vlastne to správanie, ktoré ubližovalo iným ľuďom, tak rýchlo prestalo vlastne. And what the big book asks you to do is to, with your higher power, construct a sane and sound ideal. A čo vlastne si pýta, alebo čo sa píše v modrej knihe, tak že si máte vybudovať zdravý a rozumný ideál. And I attempted to live in accordance with those. A v tom zmysle som sa pokúšal vlastne žiť. With considerable success. S úspechom. However, those ideals were based very much on the society around me and didn't address the addictive nature of my behavior. Aj keď to veľmi zodpovedalo vlastne tej spoločnosti, v ktorej som žil a nedotýkalo sa tej oblasti, v ktoré boli závislé. It's almost like if you were to gamble €5 a week. Je to napríklad ako keby ste napríklad gamblovali 5 eur týždenne. It's not going to destroy your life financially. Finančne to nezrujnuje váš život. But it's still gambling. Ale je to stále gamblovanie. And there are sexual behaviors which are entirely harmless to the other person. A sú sexuálne správania, ktoré sú neškodné pre ostatné osoby. Which are entirely consensual. Ktoré sú oboma stranami potvrdené alebo povolené. Particularly if you're single, you're not in a relationship. Zvlášť, keď ste slobodní a nie ste vo vzťahu. And no one in your AA home group will consider you've done anything wrong at all in London anyway. A nikto vo vašej domácej skupine nepovie, že ste spravili niečo zlé, teda určite nie v AA, pravdepodobne nie v AA v Londýne. Yet I knew I was not the decision maker. Ja som vedel, že nie som ten, ktorý robí rozhodnutia. That something more powerful than me, within me, was in charge. Že niečo vo mne silnejšie ako ja bolo vo vedení. And that was the thing that took years to realize. The ego covers its tracks. It makes you think you're doing everything with your own will. A to bolo to, čo vlastne to ego zakrylo, že ono sa snaží schovať svoje stopy. And the question that people often ask, I'll come back to your question. The question that people often ask is, if you're currently in a position of unwillingness to let go of the addiction and grab hold of the program. A ľudia sa často pýtajú otázku, keď ste vo stavu neochoty, keď ste neochotní pustiť tie závislé správanie. What can you possibly do to
move yourself forward. Čo by si teoreticky mohol spraviť, aby si sa pohol dopredu? And I think there is a line in the big book which is immensely helpful. A myslím si, že v veľkej knihe je veta, ktorá je veľmi nápomocná. We cannot fool ourselves about values. Nemôžeme samých seba klamať o hodnotách. And simply asking myself repeatedly with the behavior, what is the value of this behavior? A jednoducho sa seba stále dokola pýtať túto otázku, čo je tá hodnota, ktoré toto správanie dáva? Čo je tá hodnota? Asking the higher power to show me the truth. Pýtať sa mojej vyššej síly, aby mi ukázala, čo je pravda. Praying to God daily to be shown the truth. A modliť sa denne k Bohu, aby mi ukázala, čo je pravda. And when you pray that, sit down on a chair and hold the chair very firmly. A keď sa to modlíte, tak sedte na stoličke a držte sa tej stoličky veľmi pevne. Because you might be in for a shock. Pretože môže prísť šok. There's a Jesuit writer called Anthony de Mello. Je jezuitský spisovateľ, ktorý sa volá Anthony de Mello, who talks about the attachments of the ego. Ktorý hovorí o zviazaniach ega. To, for instance, money, power, prestige. Naviazanie napríklad na peniaze, moc, prestíž. All of the things that modern Western society tells you you must have to be okay. Všetko, čo vám moderná západná kultúra hovorí, že musíte mať, aby ste boli šťastní. And they asked him, what can I do to make progress in this area of attachments? A pýtali sa ho, že čo musím spraviť, aby som mal nejaký pokrok v tejto oblasti tých naviazaní. And he said, awareness. A on povedal uvedomenie, vedomie. And they said, can you explain more? A spýtali sa ho, môžeš to viac rozvinúť, vysvetliť? And he said, awareness, awareness, awareness. A povedal, uvedomenie, uvedomenie, uvedomenie. I remember many years ago, I phoned up a sponsor and said, I've acted out, I'm a terrible person. Pamätám si, že som zavolal sponzorovi a som mu povedal, mal som acting out, som hrozná osoba. That was my actual voice. To bol môj skutočný hlas, ktorý som použil. And he didn't want to hear about the activity. A on nechcel počuť o tej aktivite. He wanted to know what was going on in my mind in the 24 hours before and the 24 hours afterwards. Chcel vedieť, čo sa dialo v mojej hlave 24 hodín predtým a 24 hodín potom. Report the truth, don't judge. Iba reportuj pravdu, povedz pravdu a neposudzuj. Guilt is a way of avoiding change. Hanba je cesta, ako sa vyhnúť zmene. Vina. Sorry. When I feel guilty, I feel as though I'm doing something about the problem. Keď sa cítim vine, mám pocit, že niečo robím ohľadne toho problému. Because I feel as though I'm paying a price. Pretože sa cítim, ako keby som zaplatil nejakú cenu. Which is why I would beat myself up mentally after acting out. A to je prečo som sa vlastne mentálne ničil po acting oute. And when I felt as though I'd paid the price of guilt, a keď som sa už cítil, že som zaplatil tú cenu tej viny, I'd have a couple of days of freedom. Mal som pár dní slobody. And then it would all start again. A potom sa to znova celé začalo. And it was a little bit like going to confession. Bolo to podobné, ako keď ideš na spoveď. And you now have a clean conscience. A teraz máš čisté svedomie. Which allows you, if you're misusing confession, to repeat the cycle again. A čo ti umožňuje, keď tú spoveď zneužívaš, zopakovať ten cyklus znova. And what I needed with
And this is true, by the way, with any character defect. A čo som potreboval, toto je vlastne pravda pre ktorýkoľvek defekt charakteru. So this applies to love of money, to envy. To sa vzťahuje na lásku k peniazom, závisť, gossip. Ohováranie. The dynamic is the same. The dynamic with character defects is the same as with any addiction. Tá dynamika týchto charakterových vád je rovnaká ako v akejkoľvek závislosti. Just the scale is different. Len tá škála je rozdielna. And what I needed was not guilt, but deep boredom. Čo som potreboval, nebola vina, ale hlboká nuda. And when I was bored enough, I was willing to try something different. Keď som bol dostatočne znudený, tak som bol ochotný vyskúšať niečo iné. Now back to the question over here, was I going to an S fellowship? My progress with this area, see, I've got one program, which is the AA program. Takže späť k otázke, že čo sa týka spoločenstva, tak mám jeden hlavný program, ktorý je AA program. But the 12th step of the AA program says that we practice this program in all of our affairs. Ale 12. krok vlastne hovorí, že praktizujeme tento program vo všetkých našich záležitostiach. So I've taken the 12 steps and worked the 12 steps in the area of Al-Anon. Takže som zobral 12 krokov a pracoval som na nich v oblasti Al-Anon. And I've done it with sex and with romance and with relationships. A urobil som to isté so sexom, romantikou a vzťahmi. And alcoholics in AA, they're people too. A alkoholici v AA sú tiež ľudia. Yes, they really are. Which means they do all of the same things as us. To znamená, že robia tie isté veci, čo my. So whatever you've been up to and I've been up to, they've been up to it as well. Takže čokoľvek sme robili my, alebo ty, alebo ja, tak robia aj oni. So I've sponsored lots and lots of people over the years. Počas tých rokov som sponzoroval mnoho ľudí. And I've had a number of sponsors over the years. A tiež som mal viacero sponzorov počas tých rokov. And it's with the 12 steps and those relationships that I addressed the area of sex. A je to s 12 krokmi a tými vzťahmi, ako som vlastne sa riešil tú oblasť sexu. Now, this brings up the question. It's a very good question because it brings up the second question is, why don't we have one big fellowship? Why do we have lots of small fellowships? A to je dobrá otázka, lebo to prináša ďalšiu otázku, že prečo nemáme len jedno veľké spoločenstvo, prečo máme rôzne spoločenstva. And I'll tell you part of the reason why. A poviem vám časť, že prečo. Časť z toho, že prečo. I was in an AA meeting in New York about 12 years ago. Asi 12 rokov dozadu som bol na AA meetingu v New Yorku. I'll give you the address afterwards so you can avoid it. Dám vám adresu potom, aby ste sa mu mohli vyhnúť. And no one mentioned alcohol. A nikto nespomenul alkohol. But they mentioned lots of different types of pill. Ale spomínali množstvo rôznych tabletiek. And drugs I'd never heard of. A drog, o ktorých som nikdy v živote nepočul. Because when I was drinking, I was too drunk to take drugs. Pretože keď som pil, tak som bol príliš opitý, aby som bral aj drogy. You've got to be very organized to take drugs. Musíte byť veľmi organizovaní na to, aby ste mohli brať drogy. You need money, you need to know people. Potrebuješ peniaze, potrebuješ poznať ľudí. I had no money, I knew no people. Nemal som žiadne peniaze a nepoznal som žiadnych ľudí. In this meeting, I understood theoretically what people said. Na tomto meetingu som teoreticky rozumel, o čom tí ľudia hovoria. But I didn't feel anything. Ale nič som pri tom necítil. I needed people to talk specifically about the problem that I had had. Potreboval som ľudí, s ktorými som sa mohol
špecificky rozprávať o tom probléme, ktorý som mal. And it was the same with the S area as well. So one minor detail, which is, I don't know how minor it is, but it's a controversial point in SA. So I'm gay, I'm married to a man. We've been together for 20 years. Some people in SA have an opinion about that, which is very good. It's good to have your own opinions. Oh, sorry, you need to translate, don't you? Jedna kontroverzná vec, ktorá je tu ktorá je v SA, je, že som gay, mám manžela a sme spolu 20 rokov. Okay. And the forms of acting out which can happen in the gay world are similar to but distinct from the forms of acting out that happen in the heterosexual world. Takže formy acting outu, ktoré sa môžu stať v heterosexuálnom a sú podobné ako v tom gay. The possibilities are different, the freedoms are different. Možnosti sú rôzne a sloboda je rôzna. The social consequences are different. Sociálne dôsledky sú rôzne. And the relationship with drugs is different as well. A vzťah k drogám je rôzny. And with substances more generally. A celkovo k nejakým látkam. And it's through identification with people telling real stories with each other about exactly what happened, one to one. A je to v tej identifikácii, kde jeden človek s druhým sa vlastne rozprávajú. That I saw myself reflected in them and they saw themselves reflected in me. Že ja som videl svoj odraz v nich a oni videli svoj odraz vo mne. I don't understand myself by looking at myself. Ja sám sebe nerozumiem, keď sa pozerám sám na seba. I understand myself by hearing you tell your stories. Ja rozumiem sebe tak, že počúvam vaše príbehy. And I think I'm like that too. A pomyslím si, ja som presne taký istý. And it's horrific. A je to hrozné. No offense. Žiadna snaha vás uraziť. I can lie to myself about myself. I can lie to myself about myself. Môžem sám seba klamať o sebe samom. But I can't lie to myself about other people. Ale nemôžem klamať seba samého druhým Sorry, I got lost. I know it's hard. I can't lie to myself about other people. Nemôžem o sebe klamať iným ľuďom. Because there's no, is that... Sám sebe klamať o iných ľuďoch. Okay. Group effort. You see, you need a group to do these things. Vidíte, potrebujete skupinu, aby sa to spravilo. And I think the program is a mirror. A myslím si, že program je ako zrkadlo. Whatever your addiction is, you will see yourself in the mirror. Čokoľvek sorry, I'm probably there. Šimon? Môžeš ísť prekladať? I'm lost there, sorry. That's fine. No, I understand. Otvoríte okno? Ja som nezachytil posledné. Yeah. So the program is like a mirror. Takže program je ako zrkadlo. Whatever my problem is, I will see myself in the mirror. Čokoľvek je môj problém, tak to uvidím v tom zrkadle. So when I take the 12 steps of AA as an Al-Anon, takže keď prejdem tými krokmi AA ako Al-Anon, I find an Al-Anon looking at me in the mirror. Tak v tom zrkadle nájdem nejakého Al-Anon, ktorý sa na mňa pozerá. Using exactly the same steps. Ktorý používal presne tie isté kroky. All of the instructions are exactly the same. Všetky tie inštrukcie sú presne také isté.
So I take the same steps and apply them to sex, Takže vezmem tie isté kroky a použijem ich na sex. and I discover an addict in that area as well. A v tej istej oblasti objavím závislého človeka. So I haven't needed a different method for every problem. Takže som nepotreboval inú metódu pre každý ten problém. But I have needed different people for different problems. A potreboval som rôznych ľudí pre rôzne problémy. And in a huge fellowship like AA, A obrovské spoločenstvo ako AA, whatever problem you have, you're surrounded by people with the same problem. akýkoľvek máš problém, tak si obklopený ľuďmi, ktorí tiež majú ten problém. Now, the question, why don't we just have everyone coming to AA? A dôvod, prečo všetci neprídu do AA, is if a sexaholic came to AA, they would hear their own story in tiny little bits from different people. Ten dôvod je, že keby každý prišiel do AA, tak by počuli ten svoj príbeh, alebo videli to svoje zrkadlo v takých malých kúskoch. But it's like trying to put out a fire in a house with light rain. Že je to ako put a fire in a house with So light. put out a fire to extinguish a fire in a house. Je to ako zahasiť horiaci dom s takým jemným dažďom. And what you really need is the fire brigade. A čo naozaj potrebujete, sú hasiči. The rain will eventually work, V konečnom dôsledku ten jemný dažď bude fungovať, but you might not survive long enough. ale je dosť možné, že neprežijete na to dosť dlho. There was an organization very similar to AA in the 1850s. Bola veľmi podobná organizácia ako je AA v okolo 1950. 1850s. Približne okolo 1850. Sorry. Called the Washingtonians. Nazývaní Washingtonians. Prosím? Washingtonskí. And they got into trouble because they tried to solve too many other problems directly. A dostali sa do problémov, pretože sa snažili vyriešiť aj priamo aj kopu ďalších iných problémov. So the reason these other fellowships exist Takže dôvod, prečo toľko ďalších spoločenstiev existuje, is chiefly to allow people who aren't alcoholics access to the 12 steps. je to, že tí, ktorí nie sú alkoholici, aby mohli mať prístup k tým 12 krokom. And for some people in AA, they need multiple fellowships. A pre viacerí členovia AA potrebujú aj ďalšie spoločenstva. I'll give you a very concrete example of that. Dám vám jeden veľmi konkrétny príklad. In London, there are lots of young gay alcoholic men A napríklad v Londýne je veľa mladých mužov, ktorí sú aj geji, who are also sex addicts and crystal meth addicts. ktorí sú tiež závislí na sexe a na kryštalickom metamfetamíne. And the combination of these three is deadly. A kombinácia týchto troch vecí je smrteľná. And unless all three, both substances and the behavior stop at the same time, A jedine ak všetky tieto tri typy správania skončia v tom istom čase, it's very, very hard to get well. len keď skončia v rovnakom čase, ak nie skončia v rovnakom čase, je ťažké sa uzdravovať. If the sex continues, the sex will take place in druggy environments. Pretože ak napríklad ten sex pokračuje, tak bude pokračovať aj v tom drogovom prostredí. And unless people are confronted
with the sexual behavior in a fellowship which focuses just on that, they won't stop it. Aha. Len ak sa stanú súčasťou spoločenstva, kde sa sústredujú konkrétne na to, na ten daný problém, tak ak nebudú v tom spoločenstve, tak len ťažko prestanú. But my experience over the last 30 years is most people in AA solve most problems just in AA. Ale moja skúsenosť za posledných 30 rokov v AA je, že väčšina ľudí si rieši svoje problémy len cez AA. And they might visit some other fellowships and use the literature. A môžu navštíviť ďalšie spoločenstva a používať ich literatúru. And maybe use outside help as well. Použiť nejakú vonkajšiu pomoc. And take that back into AA and use that with the AA program. A priniesť to späť do AA a používať to v rámci AA. And just to update you, currently I go to AA meetings every week. A aby som to nejak tak zaktualizoval, že chodím na AA meetingy každý týždeň. I go to Al-Anon meetings every week. Chodím na Al-Anon meetingy každý týždeň. And because I've got sponsees in SA and SLA, I go to an S meeting every week as well. A pretože mám aj sponzí SA a SLA, tak chodím aj na S meetingy každý týždeň. Because there are things we can say there that we can't or shouldn't say in an AA meeting. Pretože na týchto meetingoch môžeme povedať veci, ktoré by sme nemohli povedať na AA meetingu. But I'll finish where I started, is I can't separate the programs in my mind. I don't have a clean separation between the three areas. Ale ukončím s tým som začal, že vlastne neviem úplne odlíšiť tie programy jeden od druhého, že nemám proste nejak zaškatulkované všetko. And before I kill another interpreter this evening, are there any last questions for this evening? Yes. Dá sa povedať, že motiváciu prestať obsesovať si našiel tam, keď prišli tie problémy, alebo keď si bol skutočne s čím vlastne boli najviac spojená a zmena tej motivácie prestať obsesovať. Okay, so the problems with obsessions stopped when you really face the problems, or alebo or the motivation was that you were really so bored that you stopped? There's a point that I wanted to raise, but I didn't raise it earlier. Bola jedna vec, o ktorej som chcel hovoriť, ale ešte som o nej nepovedal. If you wait for the obsession to stop before starting to work the steps, you could be waiting a long time. Ak čakáte na to, kým prestane tá obsesia skôr ako začnete robiť na krokoch, tak môžete čakať veľmi dlhý čas. Dr. Bob, who was one of AA's co-founders, Dr. Bob, ktorý bol jeden zo spoluzakladateľov AA, craved alcohol for several years after getting sober. Tak on vážil potom alkohole ešte niekoľko rokov potom, ako vytriezel. Now, with obsession, we've got to make a very important distinction. S alkoholom musíme urobiť úplne jasný nejaký rozdiel. With obsession. Obsesiu musíme to odlišiť. Between the thought that comes into the mind. S myšlienkou, ktorá príde do mysle. And what I then do with that thought. A čo urobím s tou myšlienkou? When I stopped acting out in the S area, the thoughts to act out continue to come to me again and again and again and again. Keď som prestal acting outovať v tej S oblasti, tak tie myšlienky sa začali ku mne vracať znova a znova.
what I learned to do was to respond differently when the first thought came into my mind. Čo som sa naučil, bolo inak odpovedať na to, keď prišla tá prvá myšlienka. Because I can't control the thoughts that come into my mind. Pretože nedokážem kontrolovať myšlienky, ktoré prídu do mojej mysle. But I can choose what to do immediately afterwards. Ale viem si vybrať, že čo budem robiť okamžite potom, ako príde tá myšlienka. With the help of a fellowship. S pomocou spoločenstva. And this is going to sound strange, so if it helps, wonderful. If it doesn't, don't worry. Možno to bude znieť zvláštne, tak preto, ak to pomôže, je to super. Ak nie, nerobte si starosti. I imagined that the voice which came into my mind telling me to act out was not my own voice. Predstavil som si, že ten hlas, ktorý mi hovoril, že mám acting outovať, nebol môj vlastný hlas. I said, it is the enemy. Povedal som si, že to je ten nepriateľ. And what I'm going to do every time the enemy tells me to go to act out, usually at work, I would go to the bathroom, kneel and pray a long prayer. A povedal som si, že za každým, keď ten nepriateľ zautočí, tak pôjdem do kúpeľne, klaknem si a pomodlím sa nejakú dlhú modlitbu. Nepriateľ. Nepriateľ. Isn't there something worse than that? There must, because it's like not friend. It's the enemy actually also. But something, the devil. Okay, let's go with the devil. It's a much clearer enemy. Okay. Takže nie len nepriateľ, ale ako diabol. I would say to it, if you want me to continue to pray these long prayers in the bathroom, come at me with your thoughts. Že, teraz neviem, či som to správne pochopil, tak, že budem, keď budeš stále ku mne chodiť s týmito obsesívnymi myšlienkami, tak sa budem modliť tieto dlhé modlitby. And then it would come with one more thought. I say, fine, we're all going to the bathroom to pray this prayer now, and you're coming with me. A povedal som mu, že OK, tak ideme všetci a budeme sa teda modliť spolu túto modlitbu v tej kúpeľni. And it turns out the enemy does not want me to pray. A vystalo to z toho, že ten diabol, nepriateľ, nechce, aby som sa modlil. There are times I had to do that 5, 10, 15 times before it stopped. Boli časy, kedy som to musel robiť 5, 10, 15, 20 krát, kým tá myšlienka odišla. But eventually it gives up. Ale nakoniec sa vzdal. And then 20 minutes pass and you realize it hasn't come back. A prešlo 20 minút a uvedomil som si, že už sa to nevrátilo. And then it comes back. A potom sa to zase vrátilo. And you go and pray the prayer again. A zase som sa modlil tú modlitbu. And then you get an hour. A potom som dostal hodinu slobody. And at some point 2 days pass and you realize the thought hasn't come. A v istom bode 2 dní prešli a žiadna tá obsesívna myšlienka neprišla. And I realized I was stuck in an addictive pattern for years. A uvedomil som si, že som bol zaseknutý v tom závislom správaní roky. Because I didn't want to be uncomfortable for a few minutes. Pretože som sa nechcel cítiť nepríjemne na pár minút. It was embarrassing. Bolo to zahambujúce. The door of the prison was open the whole time. Tie dvere z toho väzenia boli celý čas otvorené. Last 2 minutes, any question may be to be answered tomorrow. Question. Yeah. So do you have any advice for when the cravings come at night and you're just like half woke up, the inhibitions are lowered and you might not really even thought about some action to do because you're just like half asleep still?
Preložíš sa? Alebo mám ja? Môžem preložiť. Okay. Keď v noci mám nejaké pokušenia a vlastne som už taký, že polozobudený a vlastne ešte spím a ani neviem poriadne o sebe, tak vtedy je to vlastne také ťažšie. Tá vôľa je oslabená, že či vtedy je niečo špeciálne, čo môžeme robiť. Very good. I'll cover that tomorrow. That's a big question. Okay, how to deal with the night. Any other questions for tomorrow? Že túto otázku zodpovedať zajtra, lebo je to dobrá otázka, ale je veľmi komplexná, tak zajtra sa k ním vrátime. Nejaká ďalšia otázka? You mentioned about like the knocking out how I'm just interested in the process. For me, I have this long list of activities or like the program to stop the acting out and no time for creativity really. How did you get how what's your experience with? Good question. OK, takže otázka bola, že hovorila o tom, že tie myšlienky, že ako keď prídu, asi som sa stratil. Can you repeat some part? I got lost. So I'll do a short version. Mm-hmm. So to allow the creativity to come back, you need time, but the time is all going on the program now. How do you find time to do creative things as well? And what does that actually look like? Yeah, that's right. Very good. Yeah. Že otázka bola o tom procese, že vlastne ako a tej kreativite, že ako sa dostať vlastne cez tie akcie tej kreativite. And any other questions? Nejaké ďalšie otázky? I have a question. At the beginning of the speaking, that you came to understanding of some things after a year, after 5 years, after 15 years, and I'm interested in. Sorry, I'll summarize his question. Okay. I'm interested in what was the most, what things, what problems was the most hidden, the most difficult to understand at the beginning. Okay. So the idea that some problems don't get dealt with straight away and take years before you realize they're there. Takže to, že pre niektoré problémy trvá roky, kým sa vyriešia, že sú stále tam. Že ako sa s tým vyrovnať. Any others? Nejaké otázky? I have a question. Yeah. You talked about that you were, at the beginning, you were forced by the circumstances to take action. What do you do when I don't know, this willingness from the beginning dies off, and yeah. Že najprv si hovoril, že bol nútený do tej akcie, ale čo ak tá ochota nakoniec ako keby umrie, že robiť tieto veci, tie akcie? Very good. Anything else? Ešte niečo? It's out of the box because you didn't mention it, but I'm wondering if you think, or just an opinion, I guess, or your experience, that everyone should sponsor. Či si myslíš, že každý človek by mal sponzorovať? Very good question, yeah. And there's chat here. I have just one question. I'm dealing with it and it's difficult for me. So how do you see the role of acceptance in coming out of something else? Ako vidíš tú rolu toho prijatia v tých acting outoch? Okay. Can you explain more? I was reading a story in the big book about the acceptance of life and the difficulties, and I have found out it's about me as well. And
what's your experience with this? How to move forward in this topic? Okay, so it's a general question about acceptance. Yes. Okay. From your experience. Okay, so acceptance in the program generally. Yes. Okay, good. Že vo všeobecnosti, že prijatie v programe ako také. Good. Any other questions? How do you set up your life upon new values, or how to find out the appropriate the true values? The true. How to True values. Oh, how yes. to transfer to the new values. Že ako, To live accordance with the new values. že ako sa prispôsobiť alebo nájsť nové správne Got it. Anything else? Ešte niečo? How to find like enough time for program and even have time for work and Že ako si nájsť dostatok času popri programe, ak chce človek mať prácu, rodinu a tak ďalej. Very good. Anything else? Niečo? Áno? Keď nás nami robí, môže na prácu, tak čo s nami robí Hansa. If guild ak hamba ak nám vina, if the guild is taking the truth from us, then what does the shame does to us, like with us? Well, why don't I talk about the distinction between, is it vina and chramba? Those are the two words? Almost. Vina, yes. Vina and hamba. Hamba. Okay. Takže asi poviem rozdiel medzi vinou a hambou. Okay, because they're very different. Pretože sú veľmi rozdielne. There's a lot that can be said about guilt, so we'll talk more about that. Good. Že budeme o tom viac hovoriť. Anything else? Ešte niečo? How about for a change? Would someone from Poland like to lead us out with the Serenity Prayer in Polish? Či by na tým z Polska prevedol po polsky. And then we'll do the Serenity Prayer in Slovak. Potom po slovensky sa pomodlíme. Okay. Yes, one. Co mogę zmienić i mądrości, możliwości jednostki. We will have to do something with that. Yeah.